ya mburi makiria igana iharaganite thome-ini na ingi barabara-ini cia matura mao. Aikari mareko wa mburi ici ciitwa matura-ini mangi ithinjitwo na igateo kwao niguo kuhingisha aria maiyitwo. Wanjiko wa Kimanini aratariria. Ni muthenya wa kimakon na kigagayo kuri aikari ya matura ma gicigo kia ubunge gia Kajiado ya Ithwiro thutha wa gukora mifuteti na barabara cia matura macio gwitetwo mitwe ya mburi mara macio na nyama ingi. Giko giki gitumurite wagagu kuri aikari aria thutha wa gukora nyama ici metanite na kurania kana kuri mundu yetwo mburi. Tukire rucini ndetwo ni anake haha manjira hai kuria barabara-ini hakuhi kanitha-ini ri nyama mburi irehetwo hau mitwe irehetwo hau igaitwo hau mingi na twafuata nginya handu haha uguo hakuhi nuthu kilomita mitwe ithiite ititwo rai-ini uguo riu ri tutire tuona giko ta kiu maisha maitu guku irio ta icio guteango kana indo ta icio guteo o riria murikire ri ndona ni mitwe ya mburi na ni hotire kuhura thimu na kuu kirima kuria thuri o kabinda kimera ni ndakora mitwe na kuu na maharuruka marora mitwe yo maiga mati mburi icio ni cio undu ucio ni uratumakia muno ni uko tutiramenya mburi icio kuria irutitwo kuratuika mitwe makiria 200 nio itangitwo aikari a kirima magikinya kuhura ripoti ya giko giki kuri cifu wao. Tuoka tumeri tuoka haho twakora mburi nyingi makiria mburi 200 mahumani kila kindu kiuma ho twacoka twafuata uguo bara mitwe guthiitetetwo na haha bairo kona bado hauma na mitwe zaidi bado ya 200. Amwe yao megwiciritie ni meguthondeka mbeca no mahauka thutha wa kuona nduma mutwe umwe 2 kana 10. Tungone mutwe wa mburi ndekira nduthi standi ngenda guthi kuoya ri kabura kuinamuka kwirorera bara ndona barabara yothe ihuire mitwe mutwe ucio nyuma njoe ndinoya ndakira uguo gwikaikara ndona murata wakwa witagwo Fredrick Muiruri anjira ngana hara niho ingiheire kumagia na hau ndambia gubuata nginya hari eri ndakora handu kirima kia mitwe na matumbo kumagia na hau uguo ni ndauma hau ndathie nginya Githiria ndathi ndorireria andu aria aratakora maikara tuikara nao guku uguo manjira nao makorire uguo wikaikara ndaigua ninge kwina kungi mingi gukira utige tuona haha kwina gingi mingi kungi kuria kwirwo aiyetwo kundu kungi na guka guitwo guku niguo ringi aria maiyete matikamenyekwo kuri ngwicire stiumete guku kana gwikora no cia itura cia Maathai tondu gu Maathai-ini ingi biu tuge makiia magitwara uri ungi hata tondu riu haha ni haroneka tari ni ta kuhurithania andu tondu riria mitwe ikirutirwo na kuyoka guteo guku na nona guku ni gukona mburi ri nona andu ni mekuna tari andu angi maraiya mburi maoka guthinjira guku na gukirio aikari a matura maya moigite ni gukoretwo na uhaguku wa ugitiri uria marenda honge cia ugitiri kugacirithia. Ngiribotera Inooro TV njetago Wanjiko wa Kimani. Mubunge wa Imenti ya Gatagati ni atariirie kiha giake iguru rigie aciari aria meyandikithirie kugunika na kigena kia basari ende matire magira mbeca ciao. Kirima Ngushine augite wabici-ini yake kuri na basari cia milioni ma mbeca na ingine cia kuma o mwaka wa 2022. Mase wadia wa Muriithi niwe hariri ripoti ino. Watu walifanya kulingana na vile wamefunzwa. Akiruturura marakara make kuri gicunje kia atongoria gicigo-ini kia umbunge kia Imenti ya Gatagati mubunge Kirima Ngushine augite ni undu wa kieba kuona basari cia milioni 220 wabici-ini yake iria aciari maiyuragia indi matigiraga riri aciari ingi maragirika gukinyira mbeca ici cia kumabura njeki matura-ini. Nikikuja kwa ofisi yangu ina checks nyingi sana zile zimelala hapo na ni za kutoka 2020 wakati wa COVID mpaka 2022. Hakuna mwaka wesa kusema checks zilikujua zote. Ngushine asakaete akiuga nyingi cia basari ici ni cia kuma mwaka wa 2020 agikuwa ni aciari metigirire kuingirana na muingi magicigira amune bende mututhuko wa murimu wa COVID-19 wari wajia kwejenjera meri bururi-ini. But still you find that mzazi aliomba unapigia simu chief simu unapigia assistant chief simu awatafute na anakuambia huyu mzazi alisema atakujia alisema nafikiri ni uzembe uvivu
Hiyo ni moja ili na contribute. Mubunge uyu ogoritie aciari gwikinyagia micemanini ya muingi na ya uthii wa nambere kuona kaingi ni kuthirikari yonagira mieke ya kwanirira maundu ma ukuria na motungata maria mabeanagwo ni thirikari. Watu wetu wakati tunawaitia maendeleo wanakataa. Hata ukiwaita mkutano ya maendeleo wanakataa, lakini ukiwaita mkutano ya majishi wanakuja wote. Ukiwaita mkutano ya kukunywa pombe wanakuja wote, na ukiwaita mkutano ya kukura ya harusi wanakuja wote, lakini ya maendeleo sijui kwa nini wanapendaga kurundi nyuma. Ibida-ini riu mutongoria uyu ni abete aciari aria matagirite ceki ciao mukana, akiuga maya gutacukia ikinya ria gutwara ceki ici thukuru-ini kuria arutwo aya mathomagira kungituika aciari ni mekuthii na mbere na kubuthiriria. Ngiribotera Inooro TV, njitago Masi Wadia wa Muriithi. Minista wa githomo Ezekiel Machogu ni ekirite mukode ati mathomo thiini wa ma university ama muingi mari hatikaini ya gutharana akoro mitaratara mirumu ndikwiyukio. Minista riu endekithitie university ici cigithie tafadhali cia gucihe mbeca niguo kuhota kwirugamirira. It was expected of us that the universities would do 10% and that the household will do another 10%. So if the household and ourselves were able to get our 20%, and the government has given us 48%, that's around 68%. If we play around, we are at 70%. 70% anywhere is a distinction. So what it means is that we are not doing badly. It is only to play around and see and say, how do we do better? As of now, we are indebted to the tune of 56 billion money which has accrued over the years in the form of staff pensions, pay as you earn, NHIF, NSSF. We owe various other suppliers monies that we have not paid over the years, and this figure continues going up weekly, monthly, and yearly. But we are also asking universities to come up with innovative ways which they can also be able to generate income, like commercializing research, like what I've said here. A number of them have so much properties which is dead capital. They should be able to think of ways how they can be able to generate money, entering into public-private partnerships.